ole vau thlani som pakua thole ni ani a e khai tun lai chu indo buain khovela buayani ber maya thule hlala khom tur ratama puan se na ni lova thil thleng thara om zela puan to hnu thual that le angai zel bok kum sang ni som ni pali kumbul tran phata tangin indo buain khovela buaya a indo velo po he indo na hian a ngong lo thei bik lova Europe sarkar te hi India anga zol bik nei lo ram an ni velo wangin an tho pui an alai te tan he indo na hian an zuang luta grauna atakin chelo ma se sum le pai ral thuam thonin diplomacy lama mong vomba ang phata an che tangai Israel lama la an buaina alian tel telamoti mai turani a sarkar inrol an tam tel tela Hamas tran tu helpol an huang tau tel bokani country tangin tun indo na hi October ni sari a Israel in ring lo lai Hamas le Islamic Jihad Gaza ami ten be pui an thlak wang kha ni a Israel ram ri bang chu chia in le boru ka tang le tui puya tang ten Israel ram chunga lutin kholaya an mo piang an thata an mana an mani in lum nge ya kho sa te an thata an man zel boka music festival kalte an suwa samboka chutiang chuan mual pho takin Israel an siamani hetiang ang hi kum som sari chungin kan la tok ngai lo Israel chu ges manga urhlum thin ni in suat rem an lo tum thina man lai ang kha ani to lo mana suat rem min tum na thin lung nen tu na hian min ron beile ani ma se man lai ani to lo fa kan beile tanga kan phoyanga kan halra lang Gaza hian Hamas zung chu po phoyani anga chor no to lo turin kan lip se vekang khoya po ula Gaza chunga ni emo pona ani emo Middle East pona poni se kan zui ang cheu ti in Israel chuan ha chang an thiala an nulama thil thleng chu kan hriat tak hi Gaza hian helpola member sing khat chang thum chuang an ti hlum to ni in Israel chuan an soya Hamas lam health ministry chuan sing thum sang khat chuang an thi to ni in anin soi ve thung chutianga buaina in thla azar mek lai chuan Israel thin urna re theilo na chan ber chu an mi le sa Hamas lamin za som thum vel an la ren mek wang he ni a ami le sa pakhat lan na na thei top chhuat thin Israel hian mi za som thum chuang te chan chuak tur hian thapuya thoa Israel me upo thlatam liam nuwa po an du ang pe kan ni lo an du ang hlotlin na an la mu hlei theilo hi thil mak kan ti don nge enge achan Israel mel ma te hian Israel chiat na hi an zon ber ani kum khwa a chumi atan chuan do thei takin an tuara an thoka ruaman na an siama an lei hnuai tom buk te hi thlani khata zo mai chi ani lova kum tam tak an lo buai pui to ani dollar makta duai tel dollar tam tak an seng ral to a kum tam tak kalta atang khan vo in ni anga in do na lian lo thleng turatan Hamas ho hi an lo in buat sei tluk tluk to hi lo ni ya lei hnoi kong tanel km tam taka thui mun rang ranga siam chu a thlur seng sung maya a buai thlak lai ber chu mi pui mun ma an be chan tlat chu an fin kherek na pakhatani kan hriat to ang khan dam doi in school mosque le public place be chanin lei hnuai kong an siama chung hun atang chuan lei hnuai lu na kwa an siama van sang atanga bom thla ka ti chiat ngam lo turin mi pui om na chu lei hnuai lu na kwa atanan hmang thung Hamas ho hian heng mi pui chet tlat tam na dam doi in mosque le school be chana mun ma an siam hi an phalle a chutiang hmuna chet an langai lo ni in khovel hriat ti ran tum fan ma se Israel sipai te chuan dam doi ina an lu chila school an lu chila Hamas ho mun ma khovel muwa an pho lang ta a New York Times le Times of Israel te chuan hei hi an ron pho lang bokani kha Gaza dam doi in lian ber al Sifa hospital a chuan hel ho an tom tlat ni in Israel chuan an nga ya helai hnuaya hian Hamas ho network lian ber tanel po a om ni in an nga ya ni akota chuan Israel tengte an ron thleng tana an hual tuawa a chunga an lu ta hel ho ral thuam da le bungroda te an mu chuak ani khami tum khan dam doi in pona in ka an na sataka om nge nge thlani vela liam hnuwa
Al-Shifa Hospital a chuan Hamas ho an lut le ta ti Israel intelligence ten an hria he damdawi in hi ruam hmanna siamnan an hmang thin ti thlengin an hria a nimin pialok khan he damdawi in hi Israel sipai te chuan an hual le ta ani a chhunga an luta tuntuma hi chuan an thok rip khop mai doctor le nurse ta nen thisen bek nen apoi mo tur zong nia an hriat nen an lut ta ani kan soi fo to ang khan Hamas te hian Hamas anga in lan hian tumbik lova damdawi in a thok lai ang te damlo angin emo lim an chang thin Hamas hel niarin helmi za vel chu he damdawi in atang hian Israel sipai te hian an rek chuak to a tuna hian dap na an rakal pui me kani Gaza marlama Hamas an tudai zo thok hata Central Gaza lama po chu ti bok heng atang hian chhim lama mi pui in son tura an ti angin Gaza chhim lama mi pui nuai tel an in son dul maya Khan Yunis chhim lam kho pui bera po in khung khomin chulai mun chu Hamas ho tomna an chakna ani chhole a Hamas leader te po he kho puya hian an biru ni in an thria he wang hian be puyan thlak le ta a mi pui ho chu Egypt ramri kho pui Rafah lama an tlan chele ta ani tundin hmuna hian Khan Yunis sa Hamas battalion pani le Rafah Hamas battalion pali vel an la om ni in Israel chuan an ngaya Rafah hi soi to ang khan mi pui makta doi khat point pali vel om na ni to a an zinga hian Hamas hel anin phum ru ka wangin mi pui om na la ya be mai chi ani lova ma se heng ho hi Israel hian an be lova ni chuan Gaza an thil tum a hlotling don lowani beiturin thutluk nan siam tariap maya Israel war cabinet chuan he mun be hi an pom fel to bok heti lai hian Hamas in deal nei tura rotna asiam chu Israel chuan an nola a chan chu Israel zela tang Hamas zasari atang azariat thleng chhuwa an phut wanga nia heng zinga mi zavel te phei chu Hamas firfiak poilian tak Israel la ka lo khoi to tu te an ni chuti lai vek chuan Israel hian in ka hai nei dan tur le mitang in thleng dan tur te Hamas du dan pom vek lova Israel ngei po ina adu dan kalpuya ni theinan in biak na ero nei adu renga Qatar khopuya Israel palai te an thlok lu ta in biak na po nei mekani mase tu na Israel sipaiten Al-Shifa Hospital an lu khung le tak me ka wang hian Gaza hian Qatar khopuya dil nei mek hi chhuwa sanan tum uta mase Qatar lam chuan thlemin Hamas lam hian dil an chhuwa san don lo ni in voin lam news te chuan an soi le thungani heti lai hian kar masalama Israel in Hamas ho tu an number 3 an beina khan a thilo kha confirm an nei lo thu khan soya White House chuan Israel in Hamas number 3 an be kha a thingai ni in an nem nget ni in an puang US National Security Advisor Jake Sullivan chuan Israel chuan tun hnaya be pui an thlak na Hamas sipai wing deputy commander an that ti anem nget White House a press briefing anaya Sullivan chuan Hamas number 3 Marwan Isa hi karmasa khan Israelin be puya thlak na athi ani ati Roi tu sang dang te chu anin thupa Hamas tanel network thuk taka an la omarin om an tan po dikna lo thleng don ani chutiang ani theinan kan pui me kani ti in apuang Sullivan chuan US President Joe Biden le Prime Minister Benjamin Netanyahu te chuan phone call a anin biak thua soya Gaza Israel sipai na tho chungchang an soidun tia soya amma sazo ka hian Israel hun rei tak chunga himna tur le reaffirming Israel hian Holocaust nuwa judami te ti hlumna rap thlak berkal puitu Hamas zui turin dikna anei ti chu an thu soi zinga mi ani Israel hian Hamas laka nasa takin ma ason ani Hamas battalion tam tak an ti chia a Senior Commander telin Hamas fighter sang tam tak an that to ani ti in Sullivan chuan a soibel bok he thu hi IDF Chief of Staff Lieutenant General Harzi Havalian Hamas in Isa chanchin thup atum thu a soi nu ni khatna ani ni tam tak ruam han na boi thlak tak siamani na tho na tur din hun siamani ya information rin tlak tak kan khol khoma kan khon khoma chumi nuwa he operation he kan kalpui ta ani hei hi IDF tan chuan hlotlin na poimo takania
kum tam tak chunga sinbet ne na tho ho na kan nei to atanga theina ton hriat Air Force atanga intelligence thatak tak le ral thuam ka chua zong zong te chung zong zong chu lein hnoya senior official te ti bo theina turani ti in Haveli chuan press conference a soi he beina hi IDF in mun buai thlak ber ahun taka le chiang taka a thlen theina lan tir na ani senior official ten wei bo tumin ma kan la chhun zom zel don ani hei hi indona hian thil tum lian takani ti in Haveli chuan a soi ground operation awang hian elimination le hlotlin na thlen thei information kan dong thaya hei hi Gazamar lam Nusairat Central Camp le Rafah te a thleng dikani ti in galan chuan Central Israel a sipai mun pui 98 Division sipai te atlo nuwa soi Isa le Hamas sipai Paul Is Aldin Al-Qassam Brigade sautu Mohammed Daifa Beauty te dabo na Israel chuan an thoka hepa hi Gaza Hamas ruai tu ye he senior ne na tang kopin October ni saria Israel chimlam he Paul in Israel mi pui an tha chiam na arwa man na siam tu te khani in an ngai Sado men ti a hriat lar Isa hi hunrei tak chung chu IDF in an lo zui to a mi pui ma ain lan tam lo hle heti la hian US President hlui Republican presidential nominee ni angai to Donald Trump chuan tho tran ni khan Judami 2 point Democrats tana vote athla ka ni chuan an sa khwa an phat sana ni ang Israel te chanchin engkim an huwa anga an za pui ti na ani ang ati mia mai he tu hi far rights advisor hlui Sebastian Gorka ne na podcast interview an neya asoi ani a he tu soi hi Donald Trump an Democratic Party ne na inzom na nei Israel a soi sel nu ni khatna ani Trump hi karmasa khan Senate Majority Leader Chuck Schumer thu soi chungchanga Trump chu zona an zota he thu hi US chanchina juda official thlan chua sang ber chuan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu thlak tu tur Israel chuan thlang ro se Israel in thlan pui nei ma saka phut ani kha he juda pa Senate Majority Leader Chuck Schumer hian Netanyahu chu thlak turin Israel mi puya nge na ni Trump chuan ani na taka chuan Israel hi an huwa ni in ka hria ti in Democrats chungchang a soya Schumer hi Israel thlop tu ani thina ma sen Netanyahu chu soi selin a policy khong taka wangin Israel le khovela boyani ati Russia Ukraine indona avung chhole ta meka kan choi photo ang khan drone chu tuna anral thuam man tlang lon berani ta a heral thuam hi phuba in lak ton nanan mangber electric coal puile tui supply line te oil che coal na le thlit fim na mun te chu anin bom chiat sak ani ber mai Russia la ka advantage nei thena turin drone hi apoi mo hle ani ti in Ukraine sipai ho tu chuan a soi Ukraine Commander in Chief Alexander Syrskyi chuan thotan nit lai khan mi hring tel lo thlona system drone siam hi ki fian Russia sipayan nga zok na numerically superior an chhor tangkai na ain drone te hi kan man tangkai apoi mo zok ani ati Syrskyi chuan a deputy Vadim Sukhareksky amu nuwa telegrama unmanned system man na ti mason hi kan ngai poimo berani ati kan mel ma sipai tamna an quantity in qualitative advantage kan nei theinan asymmetric solution kan zong me kani drone thale thlokla kan nga ya hei hi kan mason na na poimo don ani ati rampani ten drone an man tama wangin buaina hi indona mun na tanga in thlak dang lamin sipai energy le transport infrastructure te be pui thlak na in thlak dang lamek Ukraine sipai te chu indona muna sipai an nga lo zo ka wangin Moscow sipai te chuan matong line zong an nor tola zoi in ma an son chozel President Vladimir Putin chuan pathiani khan Russia President in thlan puya nena achan nuwa kumruk dang thu nei na chang le ta a Ukraine indona muna Moscow sipai te chuan advantage an nei ti soin a sipai be pui thlak na chu nor chhun zom zela tiam Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan a sipai siam thatna kalpui mek ani thu a soya chumi zinga chuan February thla khan Ukraine sipai branch ran drone buai pui tur pek siam turin thu pe kalo chhuat to a Sukharevsky chu unmanned system siam le
sipai te man tur en kol tu atana da ani military analyst te chuan drone hian Ukraine chu Moscow a in technology lama mason na apet heini in an ngaya hei hi artillery shell le traditional zok ral thuam dang tlak cham wang ani ber zoka ma se Russia drone industry po hi a thang chak le drone te hi ate zoka ma se an thi puina sa zoka ral a bei theina mun a hlatel tela hei wang le chumi thlok thleng thaya an upgrade zelo wangin Ukraine hian tun hnai thla engemaw zat chung khan Russia chunga oil refinery te beina na mangna sata hle a quarter masa chung khan refining capacity za apasari vel chu Ukraine hian ati chiat sakni in an chut Ukraine in Crimea Russia Black Sea Fleet chu air le sea drone in a beya a then chu hlotling takin a beya hei wang hian Russia Defense Ministry chuan tun kar top khan nakin loka bei an ni to lo nan he fleet hi ven hi mati amani Ukraine Air Defense te chuan Russia sa hit drone somni pani zinga som pasari chu Ukraine rambial pakwa an kap thla a he thil thlang wang hian khopui lai hol Kryvyi Rih a chena in pakhata kang maya chuaka emergency service te chuan mitang te an la chuak drone ral thuam a payload chu apu ma in drone hi ti to pania Russia hian Ukraine mar chaklama missile pasari akap boka heng zinga hian sumi bial te po atel thunei tu te chuan kumtira tangkhan sumi biala hian leilam le thlona manga bei pui thlak na chu apung chho zel ni in an soya regional sarkar chuan he hmuna hian voi sang thum chuang ka ani to thu an soya kumsang ni somni pathum khan voi sang riat bei ania aerial bomb manga bei zat chu alet thum zatin apung Russian thung rul to pol te an thokurim hle ni in Ukraine official chuan a soi Russian Belgorod region governor Vyacheslav Gladkov chuan Ukraine in Nikolskoye khua a in pakhat aka awangin mipali an thi tia soi Ukraine presidential aide Mikhailo Podolyak chuan Reuters news agency nena Russian President Vladimir Putin chuan Russia ram hum halnan Ukraine Kharkiv biala security zone din arot nuwa Russia President Vladimir Putin chuan indona hi ti zuala tum ni in a pubok South Korea Defense Minister Shin On-sik chuan thuthar thedar tu te hrildanin nikum July thla atangkha North Korea chuan ral thuam container sang sari vel chu Ukraine indona a man turin Russia a thon tia soya then khat chu tuipui manga thon ni in then khat chu rel manga thon ani ati Council of European Union chuan even Ukraine Armed Forces at thlop na chu dedicated assistance fund manga euro tluk la ding on nga a dollar tluk la ding on nga point pali ati puntur in rem na asiam chu apom Warsaw atlo na Germany Defense Minister Boris Pistorius chuan Germany le Poland chuan Ukraine tan ral thuam tamjok siam chua konga tho hona thatak an nei don ni in a soya NATO le EU rampo Ukraine puiturin an ron che chuak tran le ta me kani hei takhi Putin a hlo thon le a soi fo thin chu ni ya kan hriat angin khothlang lamin Ukraine tan ral thuam an pek len le an pek hlo ang zelin an pek len ang zelin Russia hian a chang le ta an pek len po le Russia hian a mang lian ani ber maya hei wang hian na takin NATO hian Ukraine chak nge na tur angin ral thuam peta se Russia chanlet na tur chu na tak ani don ti na ni a indona lian jok hring chuak theinia an soi fo hi atakin a thleng lawang ti a soi thei talawani ole kan puang seng hri lo ni pot mai se indona chanchin kan puan tak te hi tun hnai maya re mai tur melan pulo veka azwal zel chhun ni tinin ti ang mai khan avung chho zel jok ni in a hriat sang ni la somni pali hi khovel pum huap chuan kum tha ti soi thei ani lo mai thei NATO an ron chelian chho zela NATO sipai te chu Ukraine an om to angin Putin chuan angaya indona lian jok a hnaya ni hetiang an ti reng chuan indo pui pathum na lama min norani ti in Putin chuan khothlang sarkara pu bok chu tiang te noi kara chuan kan oma zanina naktu ka enge thleng don soilok theiani lova chu wangin video thar ber hre turin he channel hi lo ngai chang le don nia